Bizden ayıl hükümette birle mesele var da. Bu yer meselesi de. Bu ayılda bardığı gelet. Bir günde bir 100 adam kabul algan bolsam 95 yer süreydi de. Şu ayılda önüktürün degen bir жаңы долбоор проект менен келген işini көрбөйсүң. Kaçan bolsa yer süreydi. Yer beriniz, mağmıca yer berip koyuңuz aylanayın. Başka iş yok bu. Ötkönde berilip atıp koşun ayıl hükümetin yerini berip koyup ne? Geçirim surat zorga kalmadık koy. Vay kızık oy. Biri de hazır gelip önüktüröyün degen bir de adam yok. Bardığı gele suraganı cer. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qanday, жақсыбы? Жақсы, gel. Men maселем бүтті. Ne meseleler? Жер бойынша үй салғанға жер. Ne açmadın biraz? Ana? Ne бүтті маселем? Alığa bütöt. Sen benim meselem büttü. Ya qanday менің маселем бүтті? Келген сайын маселем бүтті, мұның бүтті, қағазың бүтті деді. Дайым эле келе мага жер бербейсиңер. Үйüm жоқ жүрем ғой, үйüm жоқ жүрем, көріп атасыңар. Жо, билем үйің жоқ екен. Бирок sen benim meselemdi koşala geldin mi? Мен қайсы маселени айтасыңар, Onu korsa sırası nida stipinde karat söylene öyle. Bunda elden suraştırıp aynı köt nemin iş kılatkanın kavarın yok bu. Қаварың жоқ бұл деле, мен өзі қаварды айтасыңар, мен деген айыл өкмөсің, тұра ғой сен, сен мен деген ушул айылдың жаранымын, ушул айылда жашайым, бирок үйім жоқ, үй салғанға мага 5 сотық жер беришиңер керек, мыйзам боюнча. Кайсы мыйзам боюнча? Азыр бизде мыйзам барбы? Кайра мыйзам бар бу дейт. Түшүнсөң болот, кичине боор орсоң болот. Sen деле мени боор орсоң болот, эл катары түшүнүп кетчи эле. Кайра канча жолу келдиң, эч акылыңа кирбей койдуң, Туура айтасың, бирок канча жолу келдим, менде мурда 4 жыл мурда очередке жазылгандар жер алып, үй салып, уже жашап атат. А мен болсо 3 балалуу болдум, дагы эле үйүм жок. Мына 3 балаңды мен заказ бердимби? Журканыңа карап бутурсунбайсың менен. Кайра мен заказ бердим де, уялбай айтат көзүңөр, өзүңөр айтып атасыңар го. Балалуу болсоңор сүйүнчүсүн беребиз, үй беребиз, жер беребиз, сотпайсыңар. Кара бербейсиңер. Ал жөн эле сөз. Iş yüzünde андай emez. Başkaga bersiңер кыйын берет көзүңөр, даргиндерге гектерлеп жер берип атасыңар. Тура капуста айдап атышат. Лезгиндерге берип атасыңар. Мага келгендер ушу 5 сотук жер таппай калдыңар. Ой, берип атабыз. А сен да бергенди бил да. Мен менен өрейм, менени айтчы, менени деге. Эч, мында кыпындай да бир ойлонуп койбойсуң, ая. Мында бир ойлончу бул. Неге элдер жер алып, жер иштетип атышат? Сен неге иштете албай атасың? Неге иштете албайсың деп. Маселе эмнеде? Маселе ошол, силер мага жерди айып атасыңар, просто 5 сотук жерди айып атасыңар, ошол. Эмне айтышым керекпи? Айт, эмнени айтасың, айт. Айтсам дагы арыстаныңа бойдо кетесиң жогору жака. Эмнени айтчы айланайын, секрет кылбай мага түмеле. Мейли өзүң көр. Айта берейинби? Айт. Sen ошо эл берген $3000 беришиң керек, билесиңби? Неле нидашып болосуң? Значит, силер мага жер сатып аткан экенсиңер $3000. Сатпай эле ушундай айылда шарт ушундай. Мен $3000 берсем мага жер бересиңер. Беребиз. Арыстанам. Мына. Арыз жазам, көрөсүң. Бар, калаан жериң бар. Акимге барам. Ой, бар. Аким болбосо губернаторго барам. Андан дагы жогорусуна барам, көрөсүң, шашпасын. Жол кирен көп кетип калбайбы дейм да. Кетеби, кетпеби, көрөсүң. Мен арыз жазып болсун жер алам, көрөсүң, шашпа. Сен ойлоп атасың. Мейли, бар. Ой, коркуткан арыстанам. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жаман шашылышмын, уақытыңызды албайм. Документтердің бар жоғы даяр. Бар жоғы даяр. Алып келдің бе? Конечно, даяр да. Айттым ғой, документтердің бар даяр деп. Сал бияқа сал. Болды. Опа. Так, сақа еден беремден бе? Центрден. 5 сотик берем дегенсіз, 5,5 мың қойбайсыз ба? Көтерші бе? Болды. Болды, а? Болды. Дағы документ турлап келсем, дағы бере бересіз. Болды. Sen главный мо документі турала болды. Сөзсіз де, мен айыл өкімет бар, білімім жоқ мен мұндай. Көрәтші, азыр қолдар жаман білімді де мұндай ішінде. Айттырбай білішет әліне. Өте тонкий мұндай. Маған жағат мысалы, негедір. İlgerki sayız malındaqdayla görüşüp tağı dili mindi arıstan ölsem korkup gidetti. Ayakta korku oturgan zaman bütköndü hazır. O mu? Gel. Bardım. Kimge vardın? Prezidentke bardım. Prezidentke çeyin bardın bu?
Президент. Anan, ap gel. Ne? Bir nerse yazıp berdi, ayıl ökmetin oğa yer verip koy dep. Ap gel. Prezident korsam prezident ökmetke jönöttü. Ha ökmet ne dedi? Ökmet boza ministerge jönöttü, minister gubernatorga jönöttü, gubernator hakimge jönöttü, hakim saga jönöttü. Akırı men çeçetpeken bul meseleni. Men Ya. turamez oylana Sen oturmam. pastaya turamaz olursun. Geçirip koyunuz hem, geçirip koyunuz. Geçirip koyunuz. İtçilik menden getip kaldı. Sende göğütçülük etti. Paziyat büt gitti senden. Getip kaldı, geçirip koyunuz anan. Men özüm negizi başında turamez oylana oturan, el katarlı. Karaça, kança adamdı rızkızdın bustun he. Yaşına kayıl el katar, $3.000 beri alıversen bolat bile. Geçirip koyunuz, hep de var, argimden tuğanlardan karız kakça çoğultup, kredit kakçalı otan, $3.000 çoğultup geldim. Mağa yer verip koyunuz hem, 5 sotuk. Am ne görüm sana? Жаңыл айттыңар Canım ne görüm? үй салган. Uşu sağa okşogondordun ayınan kayra arıstanı verip tekşerüçü yekese koydu. Bilesin mi az yer kaç olup kalgan? Канча болуп калды? $6.000 olup kaldı. Кандай 6.000 жаңы эле келгенде $3.000 жер берем дедиңер го? Oy bermekmin, egesen arıstan baganda. Кандай эле мага келгенде эле мен эми кактан то бул $6.000 деп де өзүм окат кылып деп жогон квартирадан жамал жыйналып кеттим да мен. Ne kıl değilsin? Ар бир айдын 25'i келгенде жаман кыйналам да менчи. Мен эми ошондо азыр $3.000 жер ала албайм мен ошондо. Al albaysın. $3.000 kaç sotuk yer gelet bilesin mi? Канча келет? 1 sotuk gelet. Мен бир сотук жерге кантип үй салмак элем? Ne olmaydı? Жақсы да. Эмнеси жакшы бир сотук жерге? Navorot çöltöğüne жақсы olur. Agorot kılıp tek tozu oturmaysın. Sıradılı üy salasın boldu. Жақсысы eşitte açıyla marşrutka tozosun boldu. Meni деги жерге бастырасыңар силер? Же маршруткадан келе үйгө кирип, үйдөн чыгып маршрутка кирип жүрөм мен. Al senin meselen. Ошондо мен азыр $3.000 жер ала албаймбы? Kayaktan alasın. Ya, kayaktan alasın. Ya. Жаман куратат кезде. Elden çıkmayla, el bergende alıp ketsen bolat bile. Берип атасыңар го жерди. Karaç, men koy meyli. Elde ölüsün bul. Bir yaştaga stavkаны көтөрүп үрдүң го. Сен дагы элди ойлойсуң. Кытайга жер берип атасыңар, башкаларга 54 гектар жерди берип койдуңар. Мага келгенде эле ушу 5 сотук жерди аяп берди. Жаман кураттыңар го мени. Мира. Мага жер керек. Үй салып жашаганга. Anam ne jatkaga girmek buraya. Кытайга сатпагыла. Ne oldu? Жер керек. Jamandık nişanlı olma çıkçış gelene. Боласың да ана жериң жок болсо, үйүң жок болсо, квартиралап жүрсөң анан, айлап жылдап анан. Ассалам алейкум. Алейкум. Кылайсыз? Жақсы. Нере чыйылып атат. Эме баягы сүйлөшкөн боюнча $3.000. Алып келдиң бе? Ооба. Сал бияка. Sen kayaktan verim dedim öyle. Центрден берем деп айткансыз. Bari var la sentr diye yürüyorsun hadi. Mo центр жакшы. Yaşarsalar o şeyler sentr olup gidetin. Аме, бул бет жок. Берип атат менин көзүм. Рахмат. Бердиң оны, $3.000 жер бердиң оны. Yo, verdim. Эмне көрөсүң? Мага эмне Sen бербейсиң? Arslan Elek'ten burada aytıp koygan verem dem. Ne kılayın? Ошондо азыр мага бербейсиң. Vermem. Арыстанам. Арыстанам, шашпа. Bak emek elem bir jol Trump'a varbaysın. Көрөсүң. Putin'e var, Xi Jinping'e var. Makul mu? Каяка барам, өзүм билеп бар арыстанам, көрөсүң. Шашпай, арыстан ат болуп жер алам. Арыстанам, Силердин ушундайыңар мен жери жок деп, үй жок деп, кантип адам